Emakhosini Camagu Lesedi Lekhanya singamabutho me Onika. Please don't forget to like and subscribe. Umhlambululi ngayichaza ukuthi ukuhlambulula konke amabhadi imimoya emibi yonke into that has to do ngamanzi umhlambululi. Kodwa ke singamabutho ukhona bempi, khona abaduduzi, khona abahloli, khona abahlambululi, sibaningi nje. We understand khona ababheka izulu ukuthi kuhamba njani namhlanje, kukhona ababheke abasemanzini, communication, nabahlambululi namanzi ideep ngenye indlela emangazayo. Ma umhlambululi umthola akhuluma ngamanzi uyajula, yilabo abangafuni ukubona ningcolisa amanzi. Njengoba namhlanje uhamba nomelaphi wendabuko afika ageze ngomuthi emanzini, ageze ngeinkukhu, ngiyanicela ningamangali into zenu kungani zivaleka. Amanzi kwamele akhipthwe clean ngaso sonke isikhathi. Mawuzothola umfula ugcwala uzophumele ngaphandle uyo atheka izindlu, usuku wazi ukuthi umnikazi sekakwatile. Kunama spirits ahlala emanzini enwahlukumezayo ngemithi, nilahlele imimesa amaphanga akuyenza lento eniyenzayo. So angazi ukuthi bengiyapi kodwa inkulumo ayikho lapho, a story for another day. I-topic engizokhuluma ngayo konje thini sibe ngikhuluma ngani? Umsebenzi wesithunywa. Ngayikhuluma ukuthi isithunywa it's a universal spirit esebenza noma kuphi. Iyakhona ukunceda enkonzweni, iyakhona ukunceda edlozini, ikhona ukunceda kuwo wonke ama situations obhekana nawo. Isithunywa sikhuluma ngomoya lo othi mawuhleli ubheka inkinga zakho okutshelayo ukuthi you've got a problem, ekutshelayo ukuthi unenkinga. Isona isithunywa leso, iyona leyo ngelosi, ngoba sibiza ngendawo ngamagama different. Kodwa isithunywa mawufuna ukusazi iyo le kubonisayo ukuthi ngiyagula, ngifuna ukuyolashwa. Iyona isithunywa esenza sure ukuthi kenzakalani. Have you seen kusho ukuthi uphupha kanje, isona isithunywa leso. Now isithunywa sincedaphi kakhulu because of before uyolungisa imisamo, before uyosonda, before uqala ye spiritual journey, yiso isithunywa esiqala sona. I-communication iqala ngaso isithunywa. Angithi kuyazwala, ngicela ungicimelela. Iqala ngayo leso sithunywa leso. Now umuntu oseka connected nesithunywa uzwa njani? Uma sowuxhumene nesithunywa sakho, angisakhulumi ngamacala ke manje. Ingakho ngithi it's very important ukuthi uqale ngani nge-cleansing yakho ukuze nizoxhumana nesithunywa sakho. Esizothi mawufika endaweni la kungafanele kungene khona izokutshela ukuthi usendaweni wrong. Umuntu onesithunywa esisebenzayo esiphakamayo, sikhuluma ngomuntu othi makathi uyaphuma, you can relate. Ukhona umuntu othi makathi uyaphuma njalo ukhona into ayikhohlwayo. Cela umamele lo moya wesithunywa, very 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 important. And aninaki, that's why ningene inkingeni njalo. Uma umuntu njalo othi makathi uyaphuma ngomnyango ukhohlwa into, sometimes awutholi, akuhlale phansi urelax nanoma ngabe ulate kangakanani, ngoba noze nihlangabezane nenkinga. Lo moya loyo usolo ukukhuluma nathi man, and uyakudelay ama sowufikile lo moya ukuthi angeke uhambe in time. Ukhumbula ukuthi lesikhabe ngisibekela Nisibonile mangiloku ngizula kodwa silahleke kusuke lo moya loyo ukuvimba ngaleso sikhathi. Kube khona futhi
lento engikhuluma ngayo ukuthi ama goosebumps, yes, niwabiza njalo, uzizwe ngathi uyafreeza umzimba, nothisa ukuthi iqhamuka makenzakalani ngoba yizi njalo. Ingakho isabela kumuntu oculayo, umuntu abaculela kamnandi uyizwa ukuthi hey. So isithunywa sisebenza njalo, is there for ama reasons anjalo ukuthi sikuphuphise. Uma ungaphuphi awuchumenanga kushuthi ufana nokuthi wedwa uyathakatheka unodoli wabathakathi. Isithunywa si very important because sikwazi ukuxhumana ne-universe yonke. Lokho ukuthi manje ihlezi inawo ngeyibonakaliso ngamaphupho. Ingakho ngithi inyanga umelaphi wendabuko ongenaso isithunywa ugcine sekadelela nabantu. Ngoba isithunywa siyakwazi ukuthi uloku ukukhuluma sikuvimba umlomo. Fana nanoma uchuchuchu bokhuluma kakhulu please bantu eniphila nezithunywa kakhulu. Kunale nkulumo othi mawuhleli nomngani wakho enixoxa yonke into noma umndeni wakini manixoxa yonke into. Kube khona inkulumo mawuthi uyayikhuluma. It's either ilimi lizolokheka or kukhona disturb ukuthi ungayikhulumi leyo nkulumo. Ngicela ungaforce, ungazirepeat thrice. Once ungayikhuluma wavaleka bangayi-attend indaba yakho wayikhuluma nanoma ingaba important kanjani. And kakhulu lento yenzeka emaphupheni. Mawuthi utshela umuntu iphupho umbone ukuthi manje uyalahleka usuke ingelo sikuprotector, isithunywa sikuprotect, simlahlekisa ingqondo ukuthi angezwa lento ofuna ukumtshela yona. Uthi uyazama twice ubone ukuthi lo muntu akasinaki iphupho lami, usuke ubalekiswa ngoba once angakuphi attention lo muntu omcocelayo uzolimala. So bantu bakamoya yekelana ukuzirepeata more than twice. Uma uthe ukhuluma into kusuke kufanelekile uyikhulume. Yakhulumeka once yazwakala, but once ungayirepeata twice yangayenzeki wayirepeata thrice fana nama relationship dala ngabe abantu basinda abakhali njalo ingqondo zabo ngabe zisaphilile kahle, ngabe balalela umlayezo oqala nobusithu nobus3. So nina nifuna ukuthi nizirepeate kaningi kanti uvimbiwe ukuthi ungasakhuluma. Ingakho nami mangithi ngiyakhuluma kuvele ekhathe kusho ukuthi sekwanele. Akunasithunywa esizokufaka engozini, yithi esizifaka engozini ngokungasimameli, ngokungasilaleli. Ingakho abantu bagijimela ukunifaka izilwane, banifake umuthi omubi ukuze ningaxhumani nengelo sekufanele ikutshela ukuthi hey laphana khwanyewa kenyewa lapha ungayi. So kwamele uyifune lo moya wesithunywa sakho. Ngayenza example ukuthi uyazi I remember driver lana eceleni kwami I one way le steep, le one way steep efaka imoto not ukuthi ziyaphuma. Yazi uze ngespeed udriver benginayo uze ngespeed ngathi unga drive fast kunemoto ezathi never yi one way le. Kanti yes wake wayimisa imoto wazibuza ukuthi uwazi kanjani kunalento manje esithunywa man. Kunalento esithunywa. Ngathi ngihamba manilalelani. Ngathi ngihamba kwafika kwathi ungangeni kule moto ngena kule. Kanti ukusaveka kwempilo yami ngithe mangena kule kanti vele bebesaba ngichuphile kule moto le. Uyazi abantu babuze ngami ngiloku ngilaba ngangiboni. So namhlanje nilimala kanje into zena zambi lesisithunywa yiso esilinyaziwe. Xhumana nesithunywa. Isithunywa lesi engikhuluma ngaso siwa ngameli abakabomama bakubobaba abakubogoga bakubomkhulu. Isithunywa lesi engikhuluma ngaso yilesi mangukubhekela ngomsamo wakho kuphakama sona.
yiso esingitshelayo ukuthi labazali kunje noma ugogo wayenzakala so noma emsamo kuhambe kwaguqula ini yilesi sithunywa. Imagine isithunywa sakho mangicele sona ukuthi siphakame sihlangana nesami, then ke zasebenzisana zizokhuluma yonke into eyenzakalayo. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Isithunywa sithi nanoma uyongena enkonzweni sizokutshela ukuthi we are ignorant. Celani amandla kamoya ukuthi anivule indlebe, anivule amehlo, anivule ikhanda nesifuba. Emakhosini akuyokhanya.